لديها she has هغه لري یا هغه لري لديها she has لديها English کې she has in Arabic لديها پښتو هغه لري. السلام علیکم. Arabic in 3 minutes part 7 عربي پښتو زده کړه په 3 دقیقو کې. هله کوم ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. لديها عینان she has 2 eyes هغه دوه سترګې لري she has 2 eyes لديها عینان. لديها أنف she has nose هغه پوزه لري she has nose. لديها أنف لديها شعر she has hair هغه ویښتان لري she has hair. لديها شعر لديها أذنان she has 2 ears هغه دوه غوږونه لري she has 2 ears. لديها أذنان. لديها فم واحد she has 1 mouth one mouth هغه یو خوله لري لديها فم واحد she has 1 mouth. لديها منزل she has a home هغه یو کور لري she has a home. لديها منزل لديها ابنة she has a daughter هغه یو لور لري لديها ابنة she has a daughter. لديها سيارة she has a car هغه یو موټر لري لديها سيارة she has a car. لديها جوال she has a mobile لديها جوال هغه یو موبایل لري لديها حذاء جميل she has beautiful shoes لديها حذاء جميل هغه خايسته بوټان لري لديها حذاء جميل she has beautiful shoes. لديها حساب في فيسبوك she has an account in Facebook هغه یو حساب لري په فیسبوک کې لديها حساب في فيسبوك. شكرا جزيلا. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Press the bell button. Like the video. هله کوم زموږ چینل سبسکرایب دا ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ. السلام علیکم.